ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯕꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ W ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟ ꯗꯤꯕꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯠꯌꯥ ꯗꯤꯕꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ former CM MLA adudagi khoi president na thamlakpa warolgi matung inna kaine nung langnaba haidra blame game tawbada ruling amadi opposition ki party aduma khoi blame game tawnabasi yam kana thengnari adumapu leibak amagi good governance ama porakpada opposition gi responsibility je duki matik chawi adumapu miyamna thamnarlibasi haibadi opposition oigera ruling oigera tangai phadana amana amabu maral sibagi thabak tokadabani amana amabu support tawgadabni habisu thamnari sigi matangda opposition amadi ruling gi tawnariba blame game sigi matangda Oja Kiran gi kari oiba mot thambiningi makhoi masing marki blame game duna ngasi prajam yang wari se blame game taw mot chapchana role and responsibility of an elected person kari oigani elected representative kari mathau tai to protect the dignity of the house because house of the nation the first and foremost duty of an elected representative to protect the common people ki life and property ne hai base masi kawino har ga smai tan ngam thamje okay thagachari Oja Kiran sida mukso khoi Oja Kiran ngasa ajik su panbi ki ba khogi MHA na su kangbu bu hena thajabadagi miyam na saunari har bisi ki matang da Oja Kiran nakalamarom da maitaina mu haidi government of India da hari ba cookie sing sigi makhoi da bias lei haba cookie ki mai kai dagi amu maitai da bias lei haba sigi matang da su dum contradictory oiba haidi amana mabu dum yamna transparent oina lawna da bagi mami masu chauna tai sigi matang da Oja Kiran kari kamai thambiningi loishalapa da Oja Kiran ten takna thambi taseng na hagade miyang interest thabak tawdrba miyang mi hur mayam no thon balila ne na di lawai drama ne na ko margi tholok po ni maram di mahana ngasai ki biometric 30 days yes tawgi pot mayam ma ari khoina major influx of refugees from Myanmar in Manipur si kram kan 1962 1988 amdi 2001 gi madwai da dum yamna complexity and scale madu yam chaw thoki pot ne ba ko sigi mayam sing se khoi gi national ki security da amadi Manipur ki cultural identities jam soko pot amaka makoina la kana trokhi pot amane ba adana si pot mayam sing je koina daseng na haraga di masi thengna ga do pot di koi praja na te koi praja di pen da bi launa wise de nakan ani du da koi daseng na haraga di mapu oriba khogi mayam ama indigenous people na lawbaga aruga daseng na haraga di langjen narak pa natraga na lana changjlak pa illegal immigrants natraga foreigners natraga terrorist mayam na haiba wa da ta na logo the private question ko lakani aduna na hunar dilai tum wate na hunar wane du da seng na ga di masi ta seng na di mana idun mapu sage mapu nam tat ki ha gi po ne aduna makhoi karam matam da kamaina british na karam jahi da kamain poraki kari wina poraki ai baje ko na hajan ha du khangna le wafam ne aduna masde ko na communal gi boiba pot pusalaga tension na masaga na pot na te aseng reality to the seng na ga di koi kupa ga su kuina thamba yaroi aduna just like that koina english ta quotation ma probab ma haina na saying amako a burning charcoal cannot be covered by a piece of cloth for a long time na ko asak ko mai du ke dong ida fina una wa ko puga thamba yaroi chalakani ha to admai ngasi chala kan even mezuram bhab ta hore ko even manipur gi legislature me ama ga jai phamunra me ama ngasi kauthong na re na center na bi ya ba har jo punjin na bi pot mo ore ko even da makoina civil society organization mera pai bi na stakeholder me ama ar individual me ama mayam lori ber role responsibility kaw to ganda makoi ji elected amani hana elected ki tawdo post di koina mit urakto me am lai na ko khara ka tanan budok dor lai ba ko then aduga moi masen muna tawdana ju ngam da pot tawro gen di dum hai ba ko tari nga le ga mu paper ma da sin CM moidra sin CM moidra mai chakra ji tawre handa ki tha ji mamang tha ri manung ji da CM moidra yam yam mani pu da manung oi ko but adubu ngarang amu adagi moge kari hai tare hai ka man high authority dagi hai tare ko CM da pullu adaga si pun da yaro hai ba pot la ambu eram bai ai adubu madugi du akoina ta sena constitution ge article 164 ngani ko madai da period pot ni makoina claim to ga CM ga de CM da ngam ponte but ngam dri maram kari gino adugi chi da chin da media da di masing atu su ya seng reality su da bai ne ara ta ga di koi absolute majority phangala ba kaino amana ngasi CM ngam maktra ga di
पोत याम लुब पोत अमा लाने अदुना मसी पोसे कोई याम खनरुब तौदना इलेक्टेड सिंगना मागी पुक्चेल पिप पुक्चेल को थेंदा मैम कितन थादोग लेबा के इंटरेस्ट प्रजा में इंटरेस्ट थबक कर तौमिनबा अदुगा हुनबा चिंधनबा तौबगी पोसिम थादोगनरगदि कोई मनबुगी सुम कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस लोइसन बसदि मिकु क्रदम लोइसन याने ना खले जस माइन थम लोइसन